ireng waringin susah. Aji, pesanan ketika beli, ya. Beli, beli, beli. Siap. Inan kuno, inan sesirep, inan ajab-ajaban, nomor rupa jelema. Wajah mirip mau kaput bocah ini main ngelebona di madan waringin susah. Tebal mirip sesabukang saya ini awenan cai cara sengah ketan bina cara lipi ngalih ke kicik cai mai tan bina cara sate nantang api citekeni aku yen bandu aku mulai nyelap iwerda teka mai ke waringin sungsang aku mawinan mapan jani iwerda subenawang wuk Ratno Buana ne sangkanen nyet masih sangkanen cai jani kene nah amungkin cai melah keririan amungkin cai melah sesabukan amungkin cai melah bekal jani werda dengin siap werda mirip cai sing dina kengken buat kawisayan geni aku kadi rasa donyen cai bakal kanti ngelepon yang mai buat tengah saya ini bang tawang cai kegelaran di yakung ulim tanah kanti nyelak kanti akaso beno bateng kepertiwi to kakek cai Mama, pada ngomongnya Mama. Aduh. Waduh Bangkain jani yakung nama kade madan kabeh tua ede kewisayaan saya ini apa sih bekal kirim itu bak-bak yakung begenit di yakung nah udah mungkin yang kerilian saya ini jadi boleh oh bener siang jawake bakal ngurus di madan kakeh maluan pantauan saya kegelaran wakil jadi irika wan malakan konang payusan itu wah jodong ani madan bangke pantauan saya baru amundo nu ada be bekal saya ini mulai nyelap iwerda nungkruk diarap saya ini pak mesum mungin saya ini benangan jani mualuyo saya cari kedis kuat ngadane nipo cai menang penemu seperti itu engke nu ada gimana kene antos penangkan yang yakung dongen cing lain ke Patilapuna bang cawang cai kegelaran yakung
warna lingsir jeung kadenes. Aduh. Luar biasa niki. Dan ini kene iya karsen dadi apa buin mapan mekejang sahananin ental pengliakan sabuk pengliakan ione dini diwering sungsat Inge? subuh kegesang ban iya yagi kreket wah isiwer geni Kurang mangkin pun api kayu Gusti. jadi lan melipatan ke merdebuan tuh tamune subojo tuh ide duakung putro seneng ngomong maicin jalan Oke dan iya, gere lala Gusti. Aige, putar titiangan kasih iki.